Dobar dan. Poljoprivrednici iz Posavine drugi dan blokiraju granični prelaz Orašje. Čekaju isplatu novca za štete koje su pretrpjeli tokom poplava. Očekivali su rješenje od vlade federacije. Budući da se to nije dogodilo, nastavljaju blokadu i poručuju kako neće odustati od svojih zahtjeva. Nakon noći provedene na graničnom prijelazu uz samo jednu traku za prometovanje, jutros od 8 sati opet totalna blokada. Ne moramo se vratiti, a jutro smo prošli. Znači, jutro smo prošli, treba su reći, ne može se proći. Iako su ogorčenja i putnika i vozača opravdane, prosvjednici tvrde da nemaju drugoga izlaza i da ne mogu odustati. Tu stojimo 2 dana, evo sad danas treći dan, međutim niko se ne oglašava. Došla sam ovdje sinu iz Zetu, nemaju šta rad kod kuće, nemaju s čim, dalje ne mogu. Vlada Županije Posavske danas uputila dopis federalnoj vladi o podrški prosvjeda i tražit će od njih da u što hitnijem roku riješe ovaj problem koji imaju ovdje. Ako hitno ne bude pronađeno rješenje, troškovi prouzročeni blokadom mogli bi premašiti iznos koji poljoprivrednici potražuju.